enger anderer Vue op Natur an mat enger anderer Vue op Prozess an der Natur hunn viel Leiit ugefangen noch an der Vergangenheet eben dat net mi ze machen, nëmi so an de Burdem anzugreifen, fir den Ökosystem Burdem zu schützen, an dat wat an dem Ökosystem Burdem Lassers fir dat ze unterstützen. An die Idee do han das an dem sinn dat unterstützt sinn de Wusten vun segen Geméisplanzen, an do ginn et verschiedene Methoden fir dat unzugoen, wo gesiedert am bes mi Grossen an engem kommerzielle Geméisquad. Den klengen Geméis Gärtner bei sech doheem kann dat mat jegliche Mulchmaterial machen, wat den doheem fënnt, dat organisch Material, dat dreht den op de Burdem op, an do Planzen seg Planzen am Fong direkt dran. Dat huet de Sënn eben de Burdem ze schützen, d'Uwerfläch ze schützen, aber fir allem och d'Organismen, die am Burdem sinn fir déi ze ernähren, an déi Organismen, die do ernährt ginn, die ernähren do no Geméisplanz, dat war déi gerwel hunn.